Bafowethu sesibuyile futhi asamise kwi-hit after hit. Ngibona nayi hit after hit ehlele ku-19 million na 2 years ago. Noma na 2 years ago asamise ilalela isizwe sikuthiwani. Danko. Kahle memele ebhala umagatsheni. Memele ebhala umagatsheni cause iphinifa inhloko. Kwenzakalani lapha mfo kagatsheni? Angiqondi mina mfo kagatsheni. Iphinifa inhloko ekhanda. Hayi, okay. Yazi le ngoma. Yazi le ngoma. Yazi le ngoma. Kwale genge hlupha mfethu ethi miholile yabo nekholene kumele kucace uthi kunedlalo zo3 uhleli lapha abantu abawu2 efuna uyosusa umuntu ohleli esihlalweni kodwa futhi kukhona isihlalo singenamuntu bengihleli la hawu yini manje ezinye izinto ufuna unithengele ibhodlela uyazi challenge ayamayitunyana mfethu uthi dala nje ama-hit unyaka nonyaka le ngoma ithini hit after hit le ngoma yaphinde yaba hit futhi lethe ba okay ngihlisa umoya but akekho umuntu engimaziyo owakwakhipha ama-hits waphinde wakubhala ingoma ukuthi hit yaphinde ingoma yaba hit na umuntu engimazela lokho mina kuphela abafowethu emhlabeni lokhu ngabakhona ngazi lo umshayi wama-hit unyaka elandelana waphinde wakhipha ingoma hit futhi abafana khohlwa ighost le alengishaya mayiti ngilandelana ngoba yimi ngithula ngathi aniboni ngiyanibona indlela nithula ngami ekuyimina ngoba ngishaya ama-hit iminyaka ilandelana yo mfethu yabona mfethu lo mjida ngimuzwa la efethi ma-hit uyanibiza baba wenu after lokho ngizwa isebelile hey this was the best part kwa TikTok. Uzwa mfethu this was a hit. Why engoma yazohlukanisa unyaka? Engoma yohlukanisa unyaka? Hayibo. Le ngoma yatrenda ngonyaka ozayo iphume ngonyaka odlule ngoJanuary yaqala ukutrenda ngoJanuary le ngoma le after sonke isibhicongo mengaphosisi ngiyasho kumele ngabe yahlukanisa unyaka okay
libhodlela ayithi uyanelisa ubaba wesempele ukuthi angimuzwa kahle akanomuntu sekuphelile engishintshile mina angimuzwa kahle but mfethu this is a hit kodwa ubukunaka isikhathi esiningi ama-hit ikona impela angazwakali kodwa futhi aphinde be ama-hit mfethu ingoma ya kwakuyibhenga le ngey'khathi zayo 2 years ago kwakuyibhenga ya so asihambeni siyobheka ingoma yokugcina bafowethu sengijuluke iy'pati and ubuthongo uma ungabuka isikhathi njengamanje it's 2:00 in the morning but-ke asina-choice sakhetha umsebenzi over yonke into so bengifuna ukuthi ukuhlangana no angihambe ngiyibheka nje ingoma yeqhawe lami ngazi kuthiwa ngiyakhetha indoda emnyama Hey, we are back and we are back with another big banger. Asihambeni siyokhuzana isihlahla samavukane album mfethu. Eminyakeni yakudala. Isihlahla samavukane angazi uthini.